Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka kinho niya lekay under 17 ka jila kalalong ka Lahduh haga 68th National School Games under 17 Boys Football Championship. Hadin makalalaban penlem no ya ka Bihar de Shikola not haga jinge kun final ka balalong haga South Tarik unok pra arajar arusau ha Jammu and Kashmir. Kaninga nam job kalawan orlong lingba umeban marsharing balat hep haga minute ka balai puar bat ubala khurru ya nam best player haga ni Limpung. Ya ni Limpung na penyat dekat Directorate of Youth Service and Sports jangka sarkar Jammu and Kashmir hapo ga jingkmi jangka School Games Federation of India. Kumaka pau kani ka kinho nya le kai ka jelah hapo ga jingelam uba klan perkat emli kalalaban pen pau ya ga jing tibit nadu ka pasdang kani ka Limpung ha ka pakala job da sauko la not ya ka NVS Jharkhand kumjuru da sanko la iway ya ka Delhi Nre ko la lai ya ka CISE Delhi, lai ko la not ya ka CBSE Bangalore. Haga pre-quarter final, katika kinahon ka lalaban penlem ya ka Madhya Pradesh da lai ko la not, kumjo haga quarter final ka lalaban penlem da lai ko la not ya ka Assam, but haga semi-final ka la jump da ar ko la not ya ka Bengal.